waraabessaa keessa jira. Afaan waraabessaa keessa immoo hanbaaftu poloqoqxeet akkana tarkaa poloqoqxee keessaa baafta malee afaan waraabessaa keessa waa tokko hin bo'echaadha. Jara kana qalleet Oromoo qeerroo duwwaa miti. Ani akkatti dubbadhu sun hin beeku. Warra xaaliyaanii fardaa fi qawwee hammayyaa qabuun fardaaf eeboodhaan finne jettan miti. Eeboo keessan qawwee nuti wararaa xaaliyaan caalu nu gubbaa gaheera yeroo ammaa. Wararaa xaaliyaan caalu nu gubbaa jira. Ana akkatti dubbadhu hin beeku. Waan dubbadhu sun beeku. Maaliifin wanta kana waggaa lama waggaa san as dubbanne jarru waraabessa nama nyaatu hin ta'u jennee eeyyine nama dhaga'u dhabne humna mun qanu waa tokko gochuudhaaf. Akka sabaa garuu hookiin lafarraa baduu hookiin ajjeesu hani isin ajjeesaa jiru governmentii duwwaa miti. Isin keessa jiru isin ajjeesaa jiran jechaadha. Qabaati mee Oromoo miliyoona 50 jenne miti. Ummanni biyya suni 110 million, right? Nama tokko soo qabne lafarraa fin dhamti. Nama tokko soo harkaan dhaqne silline eeyyan qawwee qabu jar. Garuu nama tokko harkaan osoo silliksee qabee Oromoon nama lafarraa nama biyya suni cit goonee fixuu dandeenya jechaadha. Dhagaa tokko soo darbanneeyyu. Kanaaf Oromoo Jawaar har'a hookiin boru mana hidhaa sun keessaa ba'uu qaba. Ba'ee immoo hayyaan lamu doktorii isaatiin malee doktorii isaan geessan birallee deemuu qabu. Harree diqaalaa Abiy Ahmed jedhamuutiin Jawaaridha maa dhugaa rabbi. Sareen nutti taphatte akkanatti Oromoo. Har'a bakka dammaqnetti sareen mataatti nuti hin coofte waraabessa akkatti nu nyaatti. Nuti ajjeesu du'uu malee ajjeesuu hin beeknu. Ani beekumsa sin qabu garuu warra biyya keessa jirtan jechaadha. Asirra teessanii kana dubbattu waa biraa waa gochuu waan dandeenyaan asirratti inni dubbanna. Waan sin qarqarummaa sin maddii dhaabanna hamma beekumsa keenya hamma qabeenya keenya. Ajjeesii du'i calliftee hin du'in. Ibidda biyya sunitti qabsiisi bishaan finfinnee haacitu amma kutaa Jawaarfaa osoo ibsaan Oromiyaa irraa ifuuti Jawaarfa dukkana keessatti han isaan hidhamanii jiran. Ibsaa sun kutaa dachi naa galagaltume maaltu dhufame kana caala maaltu nutti dhufa naan galleeman. Kana caala Oromootti maaltu dhufame. Ummata Amboo mucaa kee tokkicha qabdu leenca kee haa caalu nyaachiftee reenfa biraa si baachisan wasiila caalu ajjeesan ilmaan Oromoo ka jirat ajjeesanii reenfa kee awwaaluu dadhabde. Giinci eessa jirta? Jaldu eessa jirta? Shukutee eessa jirta? Baakkoo eessa jirta? Gudar eessa jirta? Amboo eessa jirta? Gindabarat eessa jirta? Mee Oromoo lolee achiin gahee harkaan jaratti kennu malee bakka tokko gahuu hin danda'u dhuguma. Nuti bushuu hin dandeenyu jechaadha. Jireenya keenya jiraachuu hin dandeenyu nuti sabantaan jechaadha lafa kanarratti. Warri yaa Allah maalii jettan biyyeesniif haalaatu Allah keessan fudhatee ajallaa dhaqa. Warri yeessuutan ajallaa dhaqa. Dhaqiitii diina kee ofirraa dhoowwe. Waan ni gargaaru maan siin godhu ofii kee harka qabda luka qabda ja qabda waan hunda qixxee godhee si uumeera. Ka'ii lola qabii koo keessaa qabiitii du'i. Ana eeyyan asuma ta'een xiyya malee bira maalumaa gochuu hin danda'u kan maal godhu dhufee duwwaan sin hojjinne waan godhu qabu dhufee nan du'a malee gahuun barbaachisaa tamoo dhumna numti keenyu. Du'i waa kaffalcha ta'anan asirra nama dubbatu dhawama jechaadha. Ka'ii kokkee qabiitii dhumi Oromoo. Hacaaluu ajjeesiftee gaafa manatti galtan dubbiin bade. Gaafa reenfoo fuutee yuunivarsiitii irraa ijoollee fuutee callistan dubbiin bade. Jawaar guyyaa tokko mana dhabuu hin qabu ture. Guyyaa tokkitti ibiddatti qabsiisi. Ilaa gaaz isteeshinii akka jirutti finfinnee akka jirutti ibiddi qabachuu qaba. Silaanuun oolu duuni godhiiti du'i bakka bobeessi du'i haa qabattu biddi biyya sunitti biyyi kun hin jiga hojii Oromoo irratti jige jechaan ture. Oromoo jigee dhiifatee maaltu sitti hafamee natti mena. Itoophiyaan jiddi dhiifamte dachee sun galagalee ibiddi qabatee maaltu nutti hafa nuun natti maame waa tokko nutti nafu. Waa tokko ittiin nutti nafu. Kuni saree diqaalaa eenyummaa isaan beekamne. Dhuguma waan dhoo jiraate meesa ijoollee isaa haadha mana isaa guyyaa tokkotti rabbi lafarraa xabsa godhee isaa ajjeesa aerooppilaanirra. Hoo waaqni jiraatu waaqni hin jiru. Kana beeku osoo waaqni jiraate Abiyyi silaa Oromoo kana hunda nyaatee guyyaa tokko hin bulu ture. Maal balleessine kun kana qutta waaqa maal goone nuti lafa keenya kennine kadhattuu dhuftee nurratti sooramte malee qomaaxaan ani jaraan arrabsa ofan arrabsaa nuti dadhabbina qabna maal abbaashi kadhattuu dhuftee sammuu irratti waadee kana nu gootu. Maal fi neera hunda nyaachamna biraan geenye nuti maan geenye lollee dhiiga keenya dhangalaafne ijoollee meeqatti fidhee mee laala 20 yeroo dura paaraalaayizdii ta'e jedhame 5 dhumee jedhame lakkaawame miti
ሶዳኔ በቀኔ ብያ አረባት መናዳክ ስትጥማ ጅርቶ ኦሮሞን ዳበቴ ኮኬ ቀቡ ድዴትኒ ሚሊዮን ሸንተመቱ ሚሊዮን ሸንቱ ብልሱማ በብየሱን ጨጨሴ ለፈካይ ቲፒኤልኤፍ ያከት ጀርጅል በፈጠር ግተኒቱ ነጋም ቤከን ጀር ከአም ቤከን ዲሞክራሲን ቤከን ጀር ኮኬር ዳበቴ ጋፈ ቀልቴ ጅልቤፈ ኢሩማ ከተገርሲፍት ጋፈ ኤቦት ነደንቅተ ኢሩማ ከቤቴ ስከበጅ ጋፈ ዱኒ namni oromo ajjeese du'uu qaba namni lafa keerratti mil'atee ajjeese du'uu qaba eegan ajjeemne immoo qalamaa jiraata maarkee sodaatume si gudeeda no maangootu lafa keessaa manoo maangootu si ajjeesa no maangootu beekaa kee jajaamsa no maangootu maal sodaatamee natti ma oromo arrabse awwaaradameeru jira han oromo ajjeese penii tokko kaffaleeru jira dhiifama gooteef opiidiyoo saree si qalaa jiraatti dhiifama gootee irratti dhufte diddigdi haadha kee abbaa kee irra ajjeese warra luka kee mure eewoo kee qari farda kee qopheessi diina kana jennee sirra jira ከጣሊያን የባሰ ወራሪ ነው የመጣብህ ኦሮሞ ከጣሊያን farda kee qopheessi xiqqaa guddaa miti waraani du'i qawwee fidanis dhufu farda keetiin ijashii keessa waraan beekta sila oromo kai oromo bakka hunda keessa kai oromo ፌደራሊስቶች መላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ፌደራሊስቶች ይሄንን የምትደግፉ ጀዋር ለዛች ሀገር የዋለላት ማንንም አልዋለለት ጆሃር ለዚች ሀገር በእኛ ጄኔሬሽን ለኢትዮጵያ የዋለላት ማንንም የኢትዮጵያ ጥርቅም ቢጠራቀሙ ፖለቲካ አራማጆች ማንንም ለዛች ሀገር አልዋለም አመናችሁ አላመናችሁ ታቁታላችሁ ለሁላችንም ነው ቆሞ ለሁላችንም ነው ፋይት ያደረገው የሁላችንም ጭንቅላት ነው ቀና ያደረገው ጀዋር የሲዳማን የወላይታን የስልጤን የጉራጌን የሶማሌን የአፋርን የትግራይ ለሁላችሁም የቅማንት ለአገው ነው የቆመው ከኦሮሞ ጎን ተነስና እነቀ ይሄንን አድሃሪ እነቀ ይሄንን ሌባ አከርካሪ ነው ለ200 ዓመት ረግጦ የገዛህን ዛሬም ሊበላ የተዘጋጀው ተነስና ቁም ከኦሮሞ ጋር ተነስና ቁም ጆሃር ለኦሮሞ ብቻ ለሚተዋጋው ጆሃር ያንተ ድምጽ ነበር ጆሃር ያንተ ጀግና ነበር ጆሃር ላንተ ነው የታሰረው ጆሃር ላንተ ነው የጮኸው ጆሃር ላንተ ነው 24 ሰዓት እንቅልፍ ያጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የማንም ዲቃላ ወፍ ዘራሽ ማንነቱን ማቅ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ስጋህን ድቤልክን ሲቦጨቀ የረገጠ ዛሬ እንዲረግጥህ ለምን ትፈቅድለታለህ ተነስ ለመብት ቁም እኛ እናልቃለን እንጂ ወደ ኋላ ባካፕ የሚያስደርገን ነገር የለም ሳቅ እሺ ብላክ ራስን minute it's okay yeah it's funny ተራሲ ደርሰ ዳኒ ትስቃለ በቅርቡ ደወሪ give it a week አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ስጭኝ ወስጠኝ ይዛኛ ትስቃለ ተራ በተራ ነው የምንስቀው ላይፍ እኮ እንደዛ ናት አይገርምም ዛሬ እኔ ተናድጃለሁ ዛሬ እኔ አልቅሻለሁ ማታ አልቅሻለሁ አይደል ሳምንት ደግሞ አንተ ታለቅሳለህ መፈጠርህን ትጠላለህ እኔ ይሄ ነገር ካልሆነ ደግሞ እኔ እናንተን ይቅርታ ላጠይቃችኋለሁ ነገኔ ነኝ ካካካካ ብዬ እየጨፈርኩ ነው ላይቭ የምቀዳው ዛሬ ሳምንት ለማየት ያብቃ እየጨፈርኩኝ የዛኔ ደግሞ አንተ ደምን ባት አለቅሳለህ ህይወት ተራናት ለማየት ያብቃ ሐቅን ይዘን ማሸነፍ ካቃተን እውነትም እቺ ምድር እኛን ተዋጠን መኖርም የለብንም መኖርም አንፈልግ ሀጫሉን ገለህ ሬሳ ላይ ጨፈርክብን አንተ አጫሉን ገለህ መቀበር የተከለከለ ህዝብ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ አጫሉን ገለህ ተገለው ፍንፍኔውስ አጫሉን አትቀብርም የተባልክ ሌላ ሬሳ ያስታቀፉ አምቦ ድረስ መጥቶ ያአጎትን የገደለ ህዝብ ጋር ይሄንን መንግስት ብለ ልትቆም ነው አብራ even የመንግስት ሰራተኛ የሆኑትን የምታቃቸውን ዋጋቸውን ስጣቸው immediately መብራትና ውሃ ፍንፍኔ ላይ መቋረጥ አለበት right now ህይወትን መስዋዕት አድርገህ ይሄን ነገር አድርግ ኦሮሚያ ላይ ጨልሞ በእኛ ትክሻ እየተፉብህ ነው ማለት ነው ትከሻ ላይ ቆሞ እንኳን አይዞ ተሸክመኝ ቴንክ ዩ አይሉህም ላይ እየተፉ ላይ እየሸኑብህ አንተ ውሻ እያሉ እየሰደቡ ቲቪ ላይ ወጥቶ የናሽናል ቲቪ ላይ ወጥቶ ሁለት ጸጉር ያበቀሉ አያት የሚሆኑ ሰዎች ወጥተው የሰውን ዘር የሚያንቋሽ ሰውን የሚሳደቡ መሃይሞች የነሱ ታሪክ የደብተራ ታሪክ ይዞ አፋቸውን የሚከፍቱ ሰዎች ጋር መከራከር ማውራት ማያስፈልግም እነሱ የሚያቋቅ አንድ ቋንቋ መግደል መርገጥ መደብደብ መዝረፍ ነው እንደዛ ካልሆንክ መቼም ነፃ አትወጣ ዲሞክራሲ አያቁም ሊያቁም አልተዘጋጁ the only way you can win is የነሱ ላንጉዌጅ ስትናገር ብቻ ነው የነሱ ላንጉዌጅ ደግሞ ገለ
ላለ ተረማምደ ማንነትን አሳይተን ጣሊያንን እንደወጋው ፈረስን ጦርን አዘጋጅ ማለቅ እንደው አይቀርልም ገለሙት ከነጣዋን በዱንቃ ጆሃር ጉያንም ከንከሰት በኡቃ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ጆሃር ተለቆ ጆሃር ለምን እንዳሰሩት ታውቃለህ ሮም አጫሉን ስለገደሉ እውነቱ እንዳይወጣ ነው ኦኤምን ዘግቶ እውነቱ ስለሚወጣባቸው ጆሃር መታሰር ነበረበት ሐቁን ስለሚያወጣባቸው ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው ሚዲያ ሁሉ ዘግተው በእነሱ ሚዲያ ጆሃር ገደለ ሸኔ ገደለ ሌላው ሚዲያ ከሰማህ ማጭንቅላት መጠየቅ ይጀምራል አድሃርን ምትደግፍ ጽንፈኛን ምትደግፍ የዚህ ጄኔሬሽን ደደም መሃይም ታሪክ ማንበብ ማችል ጭንቅላት መጠቀም ማችል አህያ ወጣት ነህ አንተ የምንም ዘር ብትሆን ማለት ነው የምንም ዘር ሆነ ነፍጠኛን ምትደግፍ ጭንቅላት ማሰራ ደደም አህያ መፈጠር የለብህ መሃይም ልትማር ማችል ሰው ነህ ማለት ነው ጭንቅላት ከሰራ መጠየቅ ትችላለህ ሰው እኩልነትን እንዴት እምቢ ይላል ሰው ለእኩልነት የሚታገለውን ሰው እንዴት ይገላል ሰው የራስን ቋንቋ እንዴት አትናገር ይባላል ሰው በራስ መሬት እንዴት አትከበርም ይባላል ሰው ተገሎ ሬሳው መብቱ የመናገር መብቱን እንዴት ይከለከላል ሰው የሞተ ሰው ክብር አለው ብሎ በህይወት ያለ ሰው አስተያየት ስለሰጠ ለሰው ህይወቱን እንዴት ያጠፋል የጽንፈኛ ወይ የነዚህ የነፍጠኛ አሳሰብ ያለው ሰው ይሄን የሚቀበል በዚህ ጄኔሬሽን ደደብና ዶንቆሮ ብቻ ነው የውሸት ታሪክ ብቻ ማውራት የሚፈልጉ ያልተጻፈ ነገር የሚያወሩት የሚጠቀም ያሁን ጄኔሬሽን ደደብ ማይም መማር ማይችል እዚህ ምድር ላይ መኖር የለበት ብቻል አንድ ላይ ሰብስቦ እነሱ እንደ እንስሳ የሆነ ቤት ውስጥ ቁጭ አድርገ እንደ እብድ ማኖር ያለበት እንጂ ከሶሳይቲ ጋር መኖር የለባቸው በተለይ young generation who use this brain you guys are I don't know just so አይደላችሁ እናንተ why you are so stupid why are you so ignorant why are you so stupid አይንህ ያየ ሐቁን ሰው ቋንቋ ሆነ አትናገር ሰው ራስህን አትሁን ቅማንት መባል ያስገድላል ኦሮሞ ነኝ ካልክ why are you stupid ወደ ኋላ እንመለሳለን የጥንት ታሪካችን ወርቅ ነበረን አረ የቤቴን ቃል አስቆጥረሃ ህዝቡን እየረገጠ ከዛ በላይ እንደደልቷቸው እንደኖሩ እናቃለን ህዝቡን እየገደለ እግሩን